Gavana Meru mutumantu ethingia yukiria utongeria mweri yu3 mwaka yu na nende ndirethirite aikinyia mieri 3 nyuma wa kwithira ari utongeriene bwa county ya Meru na nende utubaro arekire mubango wa siasa tuketha tukimurika kiri mieri 3 ethirite ari utongeriene ni mantu ye kumbete kwithira ikinyaniria kiri utongeria bwawe na kiri mubango wa siasa twakarandi na minister wa mbeu mbethi na michetho county ya Meru Elias Muraga kenda tutaririe mibango ya thirikari ya county ya Meru rungu rwa gavana mutumantu ethingia na dwarekire kiureke tukantugo turikuria no wiritwe ni uritingwe bwa thirikari ya county eku no wiritwe ni uritingwe bwa thirikari ya county eku etana mbere kwa na batwe ukulukira 23578 niyo namba yetu ya SMS na kinya withire wituma maoni yaku kiri Facebook kethira nkithoma ora twitana mbere na tuchietu tuboro ari hindi mbere yano tukuthuranite kiri nteto cia weru themwe Wari Gavana Meru Kiraitu Murungi kumeneria Kathuri Murungi ni kumreria tiki ya waziri mata kigi watili ni CS Muga. Atongeria Tharaka Nithi witana mbere kuruta maoni kulani uria budget ya county irera kulukirwe kiumia ki. Minister wa Roi Kenya Eric Muga kulionga ntere cha Tharaka kuona miradi ya Roi. Takuretera gichunchike muthekero onoro mwanya muchetho micethoni Onko watu ni kirinteto chia werote momonetwa madithu ni Purity Richard nani Mutembe Edward Wari Gavana Meru Kiraitu Murungi wite nyambene ni boy wakanya na tekio minister kukaita kamiaka 5 akira na Weru TV na njira mwanya Kiraitu Murungi ne thirite akiwa Kathuri Murungi atakura kisiasa kwa wetikine na ndene ya Meru akiwa akaya na murekera yo kisiasa ende ni wetite na mbere kuibanga Kiraitu wite Meru ni batu kuibanga kumenya murekera mbere baringa kura akiwa kiama kiambas okithiro na parking mwaka nende na ne ba ukibangira Boniface Mongera nekite karonora Wari Gavana Meru Kiraitu Murungi na bo de bo ambi bwawe Gokorokero bizini Kiraitu Murungi Nairobi ntukwena kira tonethiro eku na tumure kiuria nikithiritwa akiri o witu mwithire ikiririte na kithugana ya ene ma inkiri nkuthugania muno thanaku kuthugania kwawe nithiritwa kithuganiria county ya Meru na mwankira ndera kinyirite mathuganio jane jite kwithirwa akiona seneta county ya Meru na Kathuri Murungi atitha ukinyani ni kwithirwa akiona gitikio gavana ndene county ya Meru 2027 oria kwithirwa akiona mutongeri umwe mwendereo no tiringithia Meru mbu ni itha gavana tena bwana Peter Munya kana gavana kagitene gaka wana mutumonto ithingia when encourage myself na Muga batu employment turana gite Kiraitu Murungi kya gavana turana gite nyaga kawira Mwangasa yita rili na Muga ntwa bayembe ndawa tira kulinga ituma sana kom dada kuito waraive bobo nyambene batiganyane embe wiruka them tone bobo likuli no umba kunderiva mbeta for Meru Kathuri na kwenda kwa minister ndio akiwa mwanzo ya gavana ruo ndio ya kati ya manto yao bwana linya kile wale for me kabagi tutenyabe oho na kienderea Kiraitu Murungi na chokete ameneria Kathuri Murungi nontu bokonekara ja kwenda kumereria mata gitige CS Muga akiuga bo mugitio nthaka bo mucheri gotunya mwana gite botonekana muthako uri nati gwathiri yitaruti tumia keri na ngiri na keweri inkwirire muntu atengana yero kirewo itika kende ku speak gite kirine muno tarimo kirewo na kyo ati bona tungani wa ikono ucho kingi different but for now until kawa abu ko ngani rwale
but for the next 2 years you winge tuachwa yebandaye na nonto bogitumikia unande wengwa chekirito murungi uzoni wabangeni turatatu awe witana mbere. As of now try and decide ningo chwa senator try and decide. Of course antu yokwali muno na inkwera ngichoe but kinyani ko tara madhabu yako ninko dijia maoni ntano debate na kinyo ndogerimpe mwaka June next year. June next year kinya mkederwa diko enough time ya kudijia my analysis nilonga tangaza kile ya kwelitengu shoka na ntuke tata na mwaka jumu yungani ja bono botingani bonge na bakorikanwa kirito murungi amabangi bakalikanwa bobwege bathiro bakirega nya kuthiro bakirwa na wathari bomoi kirire jikire na gichuko cha second liberation na kiwe nande aritegera maandamano ya jenzi akajatina mwanya jo munene indikire batere kuthiro bethithie kumira na wingi batondokire muthuro joro bena jukire ndebe 2027 NC igitari kuya kumu build protests non to protests ni reaction kwe mantote kwenda, so you take to the streets and react against that. Eto wanacho zero maandamano yange ya Meru na maandamano yetu ya kumugirasi ndakana aribetu ocho akura oro registered I register na oba ugerete kumu utumira digital mobilization bomba kuleta to inge sana ibo dorani anto wingi nkuruki no tutura youth 80 million bataringa kura irathirire nibaringe itwetete bulibo kenda na kirito murungi akijure bwe 10 ariuga na shothirito na thirikari rutu kethire gwatine bonene mono kweja kwa kethire ikenderea kura kuthikira kira gituma jenzi beta maandamano ne. Repression does not really stop change. Repression only delays change. Kwa tomba kura many people lakini kada change kaya orega ikagitata. So the strategy of repression, abductions, killings does not save any government. It only delays change. Kinyinda minu wataune na kura gantu wao waregeta won. Kwa birikare yetu ni kulukadi very seriously and start taking life seriously. Okay, reporter Antosheru TV kumaja kingina ngine nekineke msho Nairobi mbita Boniface Mungera. Nyuma ya mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi kulukia budget ile araumirinde kasakase nyingine DMC wa Muthambe Morris Maugo na umurite na kurana nteto atika baranekerwa mbesa kenda bakulukia budget yu akiari Maugo awitikinya kethira na arari umo barabara na budget na aramitikire no mekulukia ari kuona kuibio akariba wonde weba kuona na chokete amene DMC kenda barabara nire na budget yu akiwa bateko makira mwananchi wa kawaida. Martin Mwambi na Chotareria. Tugo ya chiere nyuma ya yumbe kana MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi gukurukia budget reto ire na mpagaga ndeni ya kaunti no gwakagita ende kuritwika yumbe barabagarukire kabarumitwe milioni 1 wa muntu batwikikile the 14 MCAs baba support ile budget kabanenkele 14 million. That was a lie uno longo. Actually anto baba endaga mbia ke governor ni MCA baba bakenda baba atigiro bateko support budget nonto badira betia governor almost 50 million kenda ba support budget governor abera gotembesa wa mbako banenkela kia betelete ne banenkanira interest jao kumania nangu to inwende MCA wa wandia Muthambe Morris Maugo na thambite njara akiuga wanandururwe mwatona aito timbalukire baumira bakina no retreat no surrender bakwagambia na tutona to na MC wa Chogoria na MC wa Mogwe tuyono nto tu ya sorted na mount metu maturendaga na project ito endaga ja ntobeto igweke kutuka featured ke budget kato support budget Maugo augite bobo no rongo bonene borabo gutambua ibarabare kanire na budget ino nonto bwandwa cheke bobongwa budget ino kwa gubake no diwa midero ne batige kulwira interest jao personal na irobe na thina na governor beja go twitaga tuyo MCs baba bangi ba kwenda guteria nto ba to bagwatia ndwaja jao personal
akiongera ariuga we agwathire mbanjenti ĩno mbaru na kũmĩkũrũkia nontu into birarombete ngavana Mũthomi Njuki kũmwĩkĩra ibie kĩrwo na tayari biriku. Ndina rusi rwa Mũthambi Gĩtĩnje. Rusi rũrũ nĩ rwa 40 million na nĩ rusi since history rwĩrĩtwo rũgĩcumbũraga antũ gũkũ gwetũ na nĩ tũrũrĩte last mile connectivity ya rusi rũrũ bande ya Mũthambu wa Gaiti. The process is ongoing na rĩu tũrenda na mbeca ino tũrekeria kĩbudget ino twambĩrĩrie kũrũtha last mile connectivity Mũthambu wa Rũgari rũgĩtonya mĩji gwa antũ nĩkenda antũ beto baomba gũteteka. Kwĩna mbeca ndekĩrire jia Mũthambi level 4 hospital kũbathondeka radiography machines kenda balinga gwethwa ni x-ray area na nikenda tomba kumya lesi ituika level 4 hospital idiweke mbago savu anto beto Mũthambi. Kajondo the stadium is ongoing nitwamekelele mbia nikenda yomba kurika na so many other projects. Kĩthirĩkĩria maũgũ na meneretie MCA wa Mĩtheru na Batikĩnuthia na MCA kenda bara bareganire na mbanjenti ĩno kiugaga kabari na andũ acia bongwa na ngavana Mũthomi Njuki na rũrũ rũtarĩ rwa mbanjenti. Tũrĩtuĩka tũyacariti ba mara nontu Kĩnuthia na personal interest jaja gũtuĩka mũjumbe. Rĩu kenda Kĩnuthia atuĩka popular warenda atumugwatia andu aya ya kulega kulwa na Njuki na kulwa na mujumbe wa mara nikendonekana we na kwaria muno na gutetera antu ba mara kankwire out of the 8 MCAs batu twina bo mara 8 or 7 MCAs batu twina bo mara Kĩnuthia wenka no aregire budget kugerwa katwacalitire mara to basalitire mara to yanto barandatu to MCS barandatu lakini omwe wenka no alaithiririe ona mara etekuteteka ke budget ino. Nkiripotera Ndeto Chawero kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mũgambi. Minista wa Rũĩ Kenya Eric Mũrĩithi Mũgaa akinyĩte ntere cia Tharaka kathura kenda kwithira nende akiona mantu igi murandi yo Rũĩ yoga Kimiki. Minista wa akinyĩte ntere kenda kwedio chokanire mirandi witi na mbere rwang'ini wa wekenda Mũtharaka akunda Rũĩ. Paul Wakabithi aina riboti. Ikiatho kia matugo kenda kirethiritwe terete wakagita kuriungira mirandi ya Rũĩ kaunti ya Tharaka nithi mono ntere cia Tharaka. Waziri wa Rũĩ Engineer Eric Mũrĩithi Mũgaa akiaria ntere cia kibungarira kuriungirite murandi wa Kimiki Water Project. Ugite mirandi yonthe ya Tharaka nithi irakwamite ya Rũĩ ruani gaukira na kurikwa. Kuna miradi kadhaa ya mambo ya ukulima ambayo imekuwa stalled. Na tumezungumza kiurefu na kwa mapana pamoja na waheshimiwa wenu MCS tukiangalia ile miradi ambayo inafanyika hapa Tharaka Nithi County, kuanzia mahali kunaitwa Nithi Kare Irrigation Scheme, ingine inaitwa Mweteri Irrigation Scheme. Engineer Mũrĩithi akiuga tayari bacwirite kiburira gya Kinyamara giki. Tumeelewana na CEO ufanye kitu tunaita management meeting, afanye kitu tunaita management meeting, tuelezane kinaga ubaga. Hautashika hostage the entire county, entire 2 counties. Contractor nani? Moja. Na kama ndio ngairi kuimba imbere tu mojumbo Tharaka Gitonga Murugara. Ogamba ya university education tuikaranga wa tourism eto Rebecca Miano aya president aya gukwa tukethie muno ukiwe imathema leo tutai no ai Tharaka nya Kirimani mukuona mathema mukuima mathema ari Kirimani no erike uma toyo age mbe dure ngengegwa ndina ara chukuru ngembirikire manto mamko gweta mamu mataito na mama tunamalizia sina hiyo Yumye bieri bikebira turenda wa stima enge Tharaka ndio wanyu darwaria rwa mbere ni stima chume kathura itambe bururu kinye kithioroka kana inya chume bwa Meru na are guchie bwa ikeruke bwa Ngeithi kathura. Aragikira nene murutire ngugi wa waziri Eric Mũrĩithi Mũgaa mono kiri gukuna ngugi ino ya Rũĩ nthiguruni. Pauga kama ntakara nthiguru na waziri ukumenya bwa kurutha ta Eric Mũgaa
bioria bila kuragia antu baba ria ma engineer mama ria magana mukia aitha ni onti kemenya kurio ndamenya mwana ona kumenya wira mwana munini mwana mwithi kweba na umero bakwaria ndo takumenya haki ya mama ndabaithie tukona nabo ona president kathi kumwira akaringithia ndakeno aguturingithia ndeni ya mukuru tanio ambera kuthia kiugaga ejeje ukana enio mwega keru kwambi dio bere tharaga nithi tugie tukuraga na wona bamuringithia inio wa mbere nkaria pare ane imbaie runga baweta marieto na ino kawembe kameria okwenda ikagitani waku murugara tariritie ma 2027 mbusavete mianka 10 kabuku gaka njoni bo makire ndakeruka ndituka ngavana wenu utena gitwekangiria igaka kabuku makirani nuntukana kagwira yakwe kabuka thichukuru yenu bwekari ntiaya no ndigwe yakitwe ithongamite gitongo murugari bubitagwo tiwe antu beto nkiripotera Waru TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabithe Rwangine rwa youth na michetho thirikari ya Meru ina mibango mwanyira bakubanga kenda ukiria youth na michetho kaunti ya Meru rwarikire chunchike muthia kia ronoro mwanya michetho ne minister wa youth Meru Elias Murega na watimbaru ni bautarie mantu mwanya ira bakubanga kenda ukire michetho na kinya youth dene ya kaunti ya Meru ureteri ni Muthuri Murioki narua kiri ntuko ithatu na ntuke amuthia kiri gonorwe tura mwanya ra michetho ne mbitite gutrimana na munini wa mukarigiti wa FKF ajandene ya kaunti Meru na noe nya minister wa michetho na mbeu mbithi ndene ya kaunti Meru noe Honorable Elias Murega maybe waziri karibu bwaga sana so maybe ke nonete rugono rwa michetho ne na gintu kiria tutegerete gintu kia mbere mantu ja namba iria igucetha ndene Meru kaunti tuonete kwina acethi nkuruki 9,740 bibi ugoja waziri na urungamia utarare FKF mubango jwa kuja gutigira timu yo ne kongereka nkuruki nimbio twina njukumu nene za federation ikenda tuendereithia michetho ezi endelea kuwa supported active na one of the ways igu ensure league izi competitive na ikyo kuona last season za FKF itwatethaniririe na other stakeholders tumbako IEwa bila bitaeza na wau before bia cash award kuma number 1 number 2 wankana number 3 giriegana 75 na I think 350 para tuombere kwithira tu support in the near future itukoromba athamini ikenda tuendelea go support michetho ezi through kupatina na bangi kenda tuina cash award not now from the county level but also sub county level na ewe tuombeka mbuga to federation yake through athamini not all over the world football itero finance wa federation kire gitaga organize michetho but baraba ba support financiers kana promoters kana sponsors ibo pejaga chana ndio kuona company mwanya bakeja baka support michetho ere na ibo tukethro to create environment yu mbere ma to encourage transparency na accountability ikenda more investors bagwerua imochetho zo na beja ku support maybe tukere mando ja michetho ne michetho jambe rajuro kibieni twambitia kiniki turungamia kiniki kinoru na kiume kithuru toigirwe PS manto michetho erije mwangi akiwa gwe kinikia mawa kigwakwa bibi kinikia mawa kigwakwa kinoru na kirungami aji pare na waziri wa michetho Mburia ina kinikia kinoru kirina bieni bingi ndene county Meru ezi twetherete twina challenge na ngwira we mono nonto governor Isaac Mutuma ntwethinkia wengo nojokirie jukumu ekumba kwaraniria na president onde guruizi aramwira gwe project itigerie teromba kuthira keni keke ari marengo ja host international matches kumariria AFCON ya twali host na CHAN but tomba nonto gitomba commit standard yu ikyo governor etere ahead kuria president na araeza na ara direct cabinet secretary we na PS
na bareza amwe na CEO Sport Fund barezaza na woninde waziri wa county ndiratrimana nabo na baratoa ahadi na batoete ahadi in fact 3 months bakethira bakuona project roll up no tubira bitigere aza ifrad right gwikira ite na especially surface ye guchethera brain surface mubira onto biu bitekinyete standard toteostinya chatha ino kuona are turi muthuri keni kenya normal games gitiumba coast ene KPL Kenya Premier League ko inkuromba nonto appeal eu president na inya cabinet secretary at least bombe kuona that tumbe kwithira keni gike kigukinyanira na wirigiro bwa Meru na Kenya bonde. Number 2 itwize nyakeni kia are mawa ikia ezeni from history drikari nyingi ahadi kumba kukia upgrade na inkugoro mono nonto commitment yeu inya president leo na through cabinet secretary na PS ibe still be na narrative kana kwaraniria nkuruki kenda tomba kuona inya kyo kigukirua to the standard at least national but more plan iran pomba kuromba na especially sport fund nonto ibo main financials kana through sport Kenya ikieni zagia shaba ara nkobo kieni zakia oro na mwaliama ibieni nyabio byumbogo tutethia muno na weta na are iguru timao there is no way to makwithirwa to coast sport tourism as a Meru tutena proper infrastructure cha stadiums no gategera mwingi maybe owe ore mubangania wa Antami Chelo that is urungamete FKF na ore mubangi ja waziri governors cup ugitekeza ni ikombeka kisiasa kana ikombeka ukuria michezo. You see eze gento tukwenda gukuria a culture of sport in Meru na regardless of who the governor is ikibateri kwithirwa gikendereaga year by year ikenda inyore okeza ethirwe na aspiration kwi gikombe gichethawa kigwitwa governors cup na it not a political nonto governor irietore ofisi. That's why it's called Governor's Cup. Ito gwito Mulega kana ito Governor Isaac Cup ari kiki kombe gigachetha erogia go promote kunacha talent kureta young people amwe kureta unity among the young people na ku embrace that culture kuendelea michezo wa Meru na future ya Meru na yuri tukona timu imwe ichetha KPL. The ultimate goal both the Rikari na Inyagi Federation ikwethira twina team imwe kiri Premier League and there is hope. Ndiuga hope nonturira twareregitirwo rimwe na Shabana izi thaa izi iguchetha Kenya Premier League. At that time twari Shabana na Mafuko Bombers but twina wirigiro nontugategera team izi thaa izi twina cio kiri Division 2. That means twina miaka ingi mbuga iri thatu gukinya ari at the helm of the highest level Kenya Premier League country. So that means team ira nyingi chiarea inara Nairobi but you want to ensure team yetu iriaza iria tuguchivunia turi Ameru jole a Kisii bochivunia Shabana Ameru bakethira njabo bena team yao aza kugwirirua ikana kao and it is possible. Thank you. Au ni otwekira katanta kiriro kono rwetura mwanya rwa mucetho mbicethone na muthuri Muriuki. Atonekanya ya kunoka nchokerete na nteto ingende mbere twithira tukiukia break ngukuritie no mantu ingi uritingwe ndene ya county eku no wiritwe ni uritingwe bothirikari ya county eku no wiritwe ni uritingwe bothirikari ya county eku tena mbere utuma maoni yaku kulukira 23578 namba yetu SMS na kinyakire Facebook kathoma maoni yaku tukirikiria nteto cia weru.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe shia kushirire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Catholic Diocese ya Meru St. Thomas the Apostle Catholic Parish Gembe South rungurwa batrimony mission Father Simon Kithinji nibagukugwa togeni kiathonege parish iju gucokia nkatho amone kitharimo ge kanisa yao injero yani consecration na makinya gere kinyite kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 2000 nkongwero jikethro iri negongona rithurera misa iri gatongero ni mukathe Bishop Sareses Mugambi uria ni Bishop wa Catholic Diocese ya Meru. Mambure ja kathiro kenini ge kanisa Jumapili eje ntariki 6 mweri jojo mugwanja kwambirira nyachero ukiri na cio nkongoro cia miaka 25 yani Jubilee celebration ni ntariki 13 Disemba mwaka juju winde ni bugwati ugeni.
who doesn't want to be around Jackie Matibia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss for you to do it. It's the way that I act. I am a deep, hopeless romantic. How is it being a mom of 3? I want to know. You're 23. Being older doesn't make you wiser. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no uchinchine na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Kaingi tuthora twagita guntu gukwega gwa kunogokia mwiri na mathoganio wikendi nyuma ya minogo ya kiumia kionthe guntu gukwega gwa kumarira na endo betu na kugwiranirwa. Cedar Gardens iri Nchiru ni guntu gukwega gukinyaniria jau jonthe. Cedar Gardens iri Nchiru barabarani ya Miru gwita Maua kilomita 2 kuma Miru University. Kuri na swimming pool, kanyaga kathongi ga kuthithia mirano, team building, birthdays, kids corner, car wash, executive barbershop, sports bar aroga kenera ndwimbo inthongi na mwago na Cedar Stopover restaurant Njeru. Arakure na byakura bitarami bu thongi ja nyama choma, soup na binge bibingi. Ni untu bwante tonkuruki turingira thimu kurukira 0791 555 111 kana 0723 907 333. Welcome all at Cedar Gardens and experience goodness. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Obunge wa Centurimenti kirema gushine wete Kenya yetira na mbere kajirene kawiyetite titaboya nontu montu ya Kenya kaitende kaya tebuya kera na Weru TV na jira mwanya kirima na menere tibarabo itide na mbere campaign kaitende kya kuwatika siasa na mantra ya bwithe kiremero kirima ndamana kume kithuru ya tabati kuoneka buru Antone Kathenya arena botie. Mubungu agishigo bunge kiimenti gatigati kirima ngushine liu ni umiliti na kumeneria ungele kubatongere bage siasa kuma thirikari na bandindega na thirikari kuthina mbele kulinga siasa giutate na wathu bwa koti blabo lithiete na siasa batile kulinga kampeni mbele akagita kala keli dituni watho kwithirwa gagikinya. Who is engaging in politics before political time come? Both the government and the opposition is so busy campaigning na campaign period itera Kenya. I'm on the side of the government. I've seen it and I can see what the opposition is doing. Ni tit for tat. We are campaigning, we are competing like if there will be an election at the month of August this year.
which we are about 2 years to go and some few months. Kulingana mubunge Kirimango Shine mekalika mara mathite na mbere thaino ta siasa jampado na maandamano mambo kwa kimankia gisiasa na kuleta mpatho nene na kwelekeria ndea Kenya tega na kumutwikita ndingi ile thite na mbere kwathukana. I'm praying that let's leaders have listen and let's listen prevail. We cool down political temperatures so that this country can be governable. For the way we are going to now, it's like the country is not governable. We are not tenants to this country. It's our country. This country is not for Ruto, William Ruto. This country is not for Gachagua. It's not for Matiang. It's not for Kindege. It's for all of us. If we destroy this country, we are all going to burn. If you look at what is happening in Southern Sudan, if you look at what is happening in Northern Sudan, if you look at what's happening in Libya, it just started like this. Look at a country like Haiti. Mubunge Kirimango Shine akithije na mbere na kumeneria maandamano mara mekalekire kiume kithiru na gutiga winyange bonene ntere imwe ta county ya Meru. Gatiba ni ubwitekeria buthia picketing na bo assemble kenda buthikirwa na bo petitioning tekuga ukaithia rami kana ukaienduka ugatinda ucha area. Katiba no ithia nthiguru. Kwa ura gwakarire Meru gutega tibene kuya fertilizer. Kutika tibene kuya kuna nyumba ya jere serious body ile uniro mawa. That's dhagari. Kuya simiti na chuma ile chiari cha kuthithia mazoea ya buri kuthio thirikari na ukamata fertilizer itete through the procedure kutika tibene. Kwa una ndi maandamano ya ana bara baumarite with genuine question na very faithful. Ija era inject ni antu bangi. Bagwitwa nguns na bakosa a lot of distraction. I discourage that. Amwe no gukagita gaka mubunge Kirima na gwite kwino batarubwa mabisa bawekere wikaraba kithegura mathomo kagita gwa kagita kenda bomba kuthira mathina mara makumela Kirima kimenagiro kulingwa risasi kwa kimwana Boniface Kariuki gatigati kamujo Nairobi kiumya kithiru. Askari wafanywe ile tunaita refreshment. Watuleno mzuri kundilo na raia. Tuseme hata wao wana stress zao. Lakini lazima tuelewe standard ya watu wote si pamoja. Kama askari sasa ukimwachilia kwenda kuandu demonstration na yule askari tuseme umemtoa msituni pale ulimpeleka kupigana na wezi wa ng'ombe. Akikuja anaona kila mtu kama mwizi wa ng'ombe. Kwa hiyo atapiga risasi kwa sababu yeye amezoea kupigana huko kichakani. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Tukembethe kuma mudio yembe ne bethirite bakiumira kuwa pobe na kioto ke kondamana kenda bathikirwa ne thirikari yuthi ba bwete bate batiku watokana kwangai kubakiwa tibo bathukangiri ntobe mwingi bau bare ya nyangia kuluki ne berite Rais William Ruto na bethitie nthigurune ya Kenya buru. Kisunsi kinene kia karibare twaraniritie nabo mucini uma wa ntereni cia igembe nibonanitie kuwatambaru maandamano jantuki mbithi gwitwa Gen-Z maandamano bakuane yaki kuringana katiba ya nthiguru ya Kenya nabo ni babateri kuthikirwa kiria bagutetera Gen-Z migobwithia maandamano yo ikondra yaki na Gen-Z bagendra yaki yo thirikari ni batikolelia aki Gen-Z ni riko baba akio baba chwira ngwe na baba into binge bila baba witaji kenda barekana maandamano na inyo uchumi bokamba kwenama alafu ginto ke usangaza ibara baduri kinja thirikari ni baba mawasiri yanto mukurumeni ya kama taibanda ke yakwela na wakiwa Gen-Z baro ya na ibanda ni terrorist ba bitangu eu ute terrorist ya Kenya anna ba Kenya ute mwana terrorist na ginto kira kwenda konya wasiri na rekane na manto ya kupanga programu kinyume na sheria ya Kenya. Nontorero kwa ana bakenya terroristi ikothokia muno na ibora ya barogwatha. Na ibora bara tongorete na thirikari ya UDA. O mugrume ni gento kembere reo kwa ibando etogera na gyogiwa ngabibia ba. Kau muchetho eko tuchanganyira karata no kemenya wa Kenya bayo wathomu nya wa ushinda uo karirite tekiu. Ndi mwenyeji wa tauni. Na Gen-Z na ke kwandamana no thirikari yo ngonete yamba. Uba hii serikali imekuwa ya wezi. Kasongo amekuwa mtu ambaye hafai. Unaona?
Sasa Gen Z ni haki yao wanatetea. Hao wabunge ndio wanatumika vibaya, ndio wanatutumia vibaya. Wanasema ati watu hawafai kuandamania kwa hizo barabara na euti haki na hiyo sheria. Mkenya na haki weta kuenda kukubwila na ikuo kwa state house kwa mbungene hapo ni kwao. Kwa ni kotini, kwa ni state house, kwa ni kwa mbunge hapo ni kwao na ni mali yao. Kurakujiria hasara inene kiri biashara na ngugine ingi cianto biombe ona kinya intone bia thirikari kumana na maandamano akariba bari gatenjenzi na bakairithwa kirigite kiao kinya hasara era yongwa yetonyere JC batari na hasara wikira hasara ithirikari bwithake plan cio na antu bogenda gutwika kwina ndo no tendro iyo na ibareke kubangira JC baigwa na maandamano bakabanga program ebijana banga bakarigwa mbeca bageya kuthukangia kenda gutwika JC wikira hasara ende kinya baraba ugwe no JC igurwa baraba onde bakono bakwite bakothuranu baya kunya nyumba more JC yorwete aja na kuniondiria kinya ntuku ya sabasaba ithengerete na kwirigiri kuombikana maandamano jangi jaga kujirwa nthigurune iji uni nkunga mukono maandamano yo ya Gen Z no ntu ya katiba na inyori nditwetere sabasaba lakini oni kira ndumba kuromba antu betu na kinya ndio moba akariba mawa bila ke tutiomba kuwetha tukiunga mukono iyo ntu kwethi into kuthukangi into lakini tuketha tukimenyara tubatiota tukandamana right ya twekonekana itubati kwandamana peacefully na kinya sikari bongo batuetha batwete escort bembere na bangi benyuma mwanga tweta tukandamana akia twekonekana wanu kuibwa weta Burkina Faso thai kithomo ifiri kuma nasari mwanga university na bura mumba kuromba oni nyambunge betu thai bara bendene parliament muswanda yuramba atio bera baike parliament igithomo kitheke free Kenya no tugithomo kiraere very expensive thai kinyana bokwana na aba mabate kumba eta skuru kuringa na mbesira na bawe to skuru maoni yako ndio wa Kenya baina right ya kuandamana na nyaka tiba yongo ni kuanto baandamane lakini maandamano yetu yana imani weta kupora intobio idha weta kuna duka cia idha twethe twene imani na kethe Ruto upote kwenda mwe nafasi ya wathiri tamwe wete no to mbere Ruto ateyo kuruira goku ateyo kwandika ana Dennis Mugendi, Weru TV, Mushino Maua, County ya Meru. Minister wa Kithomo kaunti ya Meru Daktari Esther Rukungana murungamiri wa mbundi ya Nchobi Meru mbabu mugunani bakinyete nturane ya Mbwenjero nyuma ya mathata kuma kiria kari urawongele kuba Nchobi chibango yamwe yera kari bethirite bakithetrani kwithirana ndi labu ikiongeleka kwina maskuru ayuthi bakirombo nende uchiabane na mantu ya Nchobi na kurumira mantu ya baguno turone mutugikare ore na ribotie Mbwenjero market na Mbwenjero primary gachiankene kogo temba Mbwenjero market you qualify kwithirwa igioperata nontu within radius area 300 meters. Ni migambo ya Daktari Mbabu Mugunorwa ni murungamiri wa mbundi ya Nchobi ya Jamiru aria gwatanite na waziri wa Kithomo Daktari Esther Rukunga na bisa bangi ba Meru bethira bakiriunga thokone ya Mbwenjero kuthikira kiro gia karibaba aria bakiaria baugite ni batumite ntumiri aria bakiaria ni baugite ati ni baringe riboti ati kuri na kirabu kimothokone ije kiria kiete ntabariko bakiwa gite kuingia mabata ya kwithira kigiritaga ngugi na nkuru kikiria kwina skuru ya Mbwenjero primary na tongeria babare gukinya ni bathimiro kwithira ni umana bona gite kubatara na kinya gite uri na baruga ya kwithira kirugori arana ndege tigero kiri kuingwa na kinya tongeria baba kiuga thokone ije ya Mbwenjero ni untuire akwena skuru gutekera bukinya kimoke bati kwethera kirugori kana kurita ngwe goko endi mono are Nchobi kwijagitwa na tunini itokuigwa bobo ino Nchobi tegwetekerwa metaene na twana nyuma itegwetekerwa ara skuru ere itegwetekerwa kuntu gutitheri mantu Nchobi yatetutethia na kou mba ikethireiria kwina maskuru uteke kithomo kikendelea tuga mba ikendelea nontu kithomo
ikio kina baita nguruki yamba na tutukwenda na bantu rea bare makuthoma nontu bwakuthura barakwi namba Nkuruki Daktari Mbabu nethirite agitarire jamwe ja mathina jara ja kumania mono no nyui bwa nchobi 4% ya ikuo beyond the bionekana 4% Kenya na wale bimananya na nchobi nyama wachari antu yagana banna bao chungusa kana nkuruki ukethira nchobi etete nabo wethirwa kawetete sibitari kinyere ko antu 14 kiri bau bare sibitari tumirimo twao tumeni no nyui bwa nchobi peta kiri antu bara babu twa ngugine 23% ya antu bara babu twa Yumenia no nyui bwa nchobi Muthiene waziri Rukungana ugite na romba mbewe mbithi antu agutonya nchobine ni bethire bagita kuthoma kiri skuru chote no bundi kenda bakono te abo kwambiria biashara ciao kana kwithira bakiandikwa nguginira chigwitio tea antu akutinda wetete kunywa nchobi eniro in polytechnics weta uritano a scale it can be driving, it can be beadwork, it can be saloon. Na mantu maingi muno ya kuritano in polytechnics. Wete nawe kendongi in those skills. Wete wambiririe either ngwe chaku. No wethire kinyo win an opportunity kwa somewhere. Au ka apply your skill. Na anabeto ba Meru County. Patethira muno ba nchobine. To engage in polytechnics. Kumambo enjero gishigo mbunge kia Central Imenti nke report rateto cheweru reakwa rietwa ni Mutuge Kare ayuthi ntere chia tiana west ne bombirite na kutheta kiraba kuwa gutithirite kwina weru kaita koyukania bongo cia kazi mtaani ntereu bakire bogwite machibu nibo batongeretie ungumane bonani nibo bakiwa kinyane bandikirite obisi mwanya matheta yoende batolelwa pute ayuthi andre mora 75 akibara bayukirwo ni ba kaimuno ikiringarithu na ayuthi bara batina ngwentere chia tiana west bamwe bambe ombithi kumantere mwanya mwasi agichwo bunge gatigana west ibebumirite kumeneria mutaratara wa ombire kuyo witumika ntugo cherorwa kiri kuthura ana baba karuta ngwikiri kazi mtani na araba kuwi kwa na kimenyano kinene kagita kara mutaratara wa ombite kuyo kiro na mbere kienini kia uruntere wenu chatigana west tuna concerns nyingi especially racha cha kazi mtani on Monday kwa arena recruitment ya kazi mtani after applications the application online. But when we were called here, we were sent the message, itwaire na twaya Oro Stadium. We found the process area tumekire to choose the numbers that were chosen. Ora, the process was done in an unjust and unfair manner. The process was very bogus. There was a merit or anything. Ya tu ya kirindi twadhura yes na no na kware na commotion from other wards other locations ikware na corruptions kwina mtoyere yes na chuno yes chibo akawate umenya na idea kiere onania umete Tigania West the same constituency na the same village era chibo waro amirete lakini chibo ato mmenya ende batu birato kwareria corruption era ya apenere na kirato koromba neti kethurano kiu kichokero upya the entire process ya cancelled process era batumire koyukania yari process yes or no kwandikira antu mana ile yes or no ba ya kuchala au wandikite yes inya na 196 chedra chienos and then people are rushing there mtu akumbata ikundi chu aita wichuria yes yege edretio atatu batu tewetekania kintu kiu utino kwandiki kepoto ya climate works that we should be called in a stadium like this one spending our fares from all the way from Isiolo na Kamarima na Areoro to yao then waachengo wana otumirite girie kukangiria mana 5 mbia ira we preserve na watumira njira ingi inara kagitani wako bombete kuigwe kinyana mbera ya ombire kuigwe kithurwa na baraba karuta ngwigire kazi mtani eno na na baka imono kiringithanwa na baraba tari na ngugi ntere inu Chatigane West kenine dio atwerere arithura anto 175 na after the election was done na itari fair
bado itona chiefs bakeya bakaringira anto bakauma mochie na baraba kwethete kienine batathuriro Tigania West kwa 175 itafa compared to the population na compared to Antobara ba Tigania West. Namba ira tuombere kwa wa Tigania West ira to announce ro kienine as 175 kulingana na namba ira tu nyo ya youth ndene Tiania and then the population unemployment rate ntikona ya kana mbewe itaniria pio na kuthira twa 175 eu tairwa ethra ki 175 no Antobara ba ina disability the PWD ethra no bakaithira baumite we were not briefed on kira kikaendelea actually kiongo imbibi ngo bikaendelea kumau na orenge ki orenge namba tukauria kwethra ke supervisor bara tubate kwethra twinabo wethra bakaumo ke namba we were not briefed about that na qualification check supervisors batch irethra irireko tutikumia mantu yo ya inara kumania na muthuro uyu ndi bombite kuyo bakiandika memorandum na kwira mobici mwanya mwanya mama batirite na araba kwenda kithurano ikumba kwa giteyanagirwa na kuthuchanwa kairi na araba kuga gwa kwithira etiteyanirwa bakathi na mbere na kurira ki yao mwankarira bakamiona but to present our grievances by through a memorandum to me address to the relevant offices obichi ya DCC obichi ya county commissioner and all the political offices atokwenda kuwa batu and the kana youth ba Tigania West. We are very aggrieved on to work with the lack of criteria, which is very essential and to a very just and fair process ila tutumika uchalantu baba kaitha bakibuze kengwe cha kazi mtaani itukuria kichokero kuma mwanjiririo mwanka mwicho kenda tothira to satisfied about it or we will continue pressing and rejecting mwankari abakarwa mana uma on tutwiro amira uma mwanka mwicho bajo turenda recruitment ethithwa afresh na ethithwa in a very just manner because kwena chibo baita anto even after recruitment na bandika anto even immediately even after twadhiria recruitment ya era yare aoro na anto bandikwa anto batare inyake Oro Stadium tukwira ki reporter ntho cia weru kuma ntere cha Tiania mbita wa John Nthiga Hano tuginye muthio nteto cia weru the mugucokeria nkatho no tubugo thwatanirite na uni twatanire kiri mubango yo aro siasa ra tuketha twikara nthi na minister wa michetho na biombithi county ya Meru Elias Murega